Evo, upravo se spremam na još jedan strategic business call sa jednom našom Balkankom koja nam dolazi iz Njemačke i koja nam se pridružuje u ovaj biznis. Toliko smo zauzeti u ovom online svijetu da imamo toliko ljudi koji, pridružuje se, koji su zainteresovani da saznaju više o ovom biznisu i kreću u vode online svijeta. Ako i vi želite da saznate više informacija, registrujte se na mojoj stranici www.minaosmanovic.com. Pogledajte naš besplatan webinar i vidite je li ovaj biznis za vas. Ukoliko jeste, onda idete na neki probni period koji je 30 dana. Novac je zagarantovan, nemate šta izgubiti da pogledate i vidite je li ovo za vas. Ukoliko jeste, onda idemo na strategijski poziv sa mnom i vidimo se na drugoj strani online svijeta. Ćao, moram ići sad. Bye.